Molim vas još jedan veliki pljesak za skupinu Dal. Ostanite cure, evo, Mija, ja ću stati sa strane da ne kvarim sliku, ovdje vidi nebo. Pa evo, s čim se sve još bavite u vašem studiju? Pa osim plesa, znači osim trbušnog plesa, zumba fitnessa, zumba kica, vježbamo i sa našim bakama, imamo vježbe za dame koje su u najboljim godinama, a žele i dalje ostati vitalne i brinuti o svom zdravlju. One se popularno zovu fit bake i to su najzgodnije bake u gradu Osijeku. Može jedan veliki pljesak za fit bake. Evo vidiš, odlično. Nešto sam naslutio i malo putem Face, ovako da sve ste viđeniji na dječjim rođendanima. Tako je da novo u ponudi imamo i maskote. To su Dalal maskote, jedine maskote u gradu Osijeku, koji će uljepšati svaku vašu proslavu. Imamo Shimmer i Shine, Mini i Miki, imamo uskršnjeg Zeku i Paw Patrolu, a uskršnji Zeko može doći u vaš dom povodom Uskrsa. Evo, malo prije se bio tu prošetao po sajmu, ali se sad malo odmara, ali nadam se da će se kasnije prošetati, tako da svi koji se žele uslikati sa našim Zekom ili ga pozvati mogu doći na štand broj 27 i podržati moje male djevojčice koje prodaju kolačiće. Usput moram pohvaliti i mame koje su se potrudile napraviti kolačiće zajedno s našim djevojčicama koje te kolačiće vama doniraju za njihove nove kostime. Molim vas, podržite velikim pljeskom.
Evo pjesma za djevojčice mame koje su pripremile i kolačiće. Pa evo, znači to nam je to. Inače već dugi niz godina nastupate svugdje i raznim manifestacijama, pa tako i na Svjetskom danu zdravlja. Dajte molim vas još jedan veliki pljesak za Dala. I sad ćemo pozvati naš